Nendaba enkashana kamenzi ngokuphuza umlaza ngameva enhla nasezansi la kufinyelela khona lo msakazo omabonakude oyinqayizivele iBlaqlife TV. Siyaphinde sanibingelela futhi gama lami ke ngisichaka mfoka Luqa. Mangabe mhlawumbe uyaqala ukusibukela siyakwamukela. Ungalenzi ke iphutha subscribe na ukuze uzokwazi ukuthola ukuthi ama broadcast ethu ayimalana nani la sithi khona impande zama Africa. Namhlanje ke sihamba noMakhosi la osokuchazela kakhulu ngezinto ezithinta igobongo, siphinde sichazele ngezinto ezithinta umsamo ke nje uwodwa. Kuningi esokhuluma ngakho sihluze mhlawumbe sikuhlakaza ugebhezi nawe uyibone uzwe ukuthi yini le ofuna ukuyazi namhlanje. Makhosi asibingelele. Ngibingelele emakhaya. Uyena uMakhosi uKhathi lona oganele khona kogatsheni koNdlovu kuyabenyathi. Ke namhlanje ke silana ke balaleli sizokhuluma kakhulu ngegobongo ukuthi lenzani igobongo, yini umsebenzi walo igobongo, lisizaphi igobongo. Yilokho ke namhlanje esihlangene ngayo lisithathe lize liyosibeka ukuthi uma selisizile lisiqhubekiselaphi, kwenzakalani empilweni yomuntu, kuvela kanjani ukuthi umuntu unesimo sabantu abadala abazogcina bembekephi, noma kuwukuthi ke kunokuthi nje likhanyise kuphela. Alright, mhlawumbe ke Makhosi masibuka ngendlela yakhona abantu bajwayele ukuthi kukhulunywa ngegobongo nje uze umuntu kade odla igobongo uyambona usekuthiwa useyalapha. Igobongo liyini? Ake siqale lapho kuqala mhlawumbe sicakisele umbukele ekhaya liyini igobongo nje. Igobongo kusuke kuyinkamba lana osuke uzidlela ukuthi abadala bakwazi ukuthi bakhululeke egazini kuwena, bavele bakhulume abasho izinto abakhala ngazo kuwena. Liyasiza kakhulu igobongo ukuthi ungaze uzungene ezintweni ezingafanele. Okwesibonelo nje ngingasisho abantu abaningi umunye uzithola ukuthi useyothwasa kanti bengekona ukuthi fanele ayothwasa. Unesimo yebo sabantu abadala, kodwa labantu abadala bengabe ubadlela igobongo uyabasiza, uyabalekelela. Njengoba nje kuyinkamba ezintathu, kufike sibe nokhamba lomndiki, sibe nomndawu, bese phenda siba nenono. Inono ke lesigcina ngalo lisuke limelene nezithunywa phela, imoya, ngoba phela niyazi ukuthi abantu abadala bethu abanye babo bahamba emhlabeni bekhonza kakhulu uNkulunkulu. Ngakho ke uma behleli kuwena kufuna ubajabulise ngakho konke ngoba besuke benamathele kuwena. So ke igobongo ke lisisiza ezintweni ezinjengalezo ukuthi bavuleleke abantu abadala bakhulume kuwena, basho ukuthi ingakanani indlela bafuna ukuthi uyihambe. Kokunye ke uyalidla nje igobongo kanti ke bafuna ukuthi ke bethole ukudla lempande lezi inkamba ebese ke kukhanya izinto ezikade zayivalelekile. Othola ukuthi ezinye zayivaleleke zivaleleke ngisho ekhaya kodwa bazovela ngawe. So igobongo liyasiza kakhulu ngoba liyasihola ukuthi kahle kahle ikuphi okufanele ukuthi ukuhambe, okufanele ukuthi ukwenze. Ungaveli ugxumele nje ukuthi uzathiwa nabantu abadala usuyasuka uyagijima wena usuyothwasa. Bazokhuluma abantu abadala ngalenkathi ulidla nje igobongo usegobongweni lisiza kakhulu. Bayakhuluma baveze bebefuna ukuthi uqhubeke uze ufane noMakhosi uKhathi, bayaveza futhi bakuvezele nje zonke izimpawu ulokhu ubuzile nje kumuntu okuyena okudlise lona igobongo kulekelelayo. Okay, mhlawumbe ke uma sibuka lento sasiyibheka kulezi insuku esiphila kuzona namhlanje baningi abantu abathatha ama-chance bathi lezi zinto bayazazi, bayakwazi ukwenzela abantu. Lapho omunye uzothi mina naMakhosi uKhathi sengihambe isikhathi eside ngilenza amagobongo kodwa hayi akukho okukhanyayo. Yiziphi izimpawu ubona ngazo ukuthi lo muntu okwenzela lento ukwenzela ngendlela okuyiyona? Okokuqala nje awukwazi ukuthi uma ngabe useyinkambeni ungaphuphi bangeza abantu abadala kuwena. Ukungena nje uphawu lokuqala lo ukuthi abakhulumi, abavele bakhulume ukuze uzobona ukuthi lento oyenzayo uxhumene ngempela nabo abantu abadala. Ungahlali nje ube imbuqu lokhu ulidla igobongo uze uyoqeda, emva kwalokho usuyabona inyanga isikubhalela ilist sekufanele uhambe uyophothula. Futhi abantu ke lesikhathi samanje
lo msebenzi badla ngawo bafuna ukuthi bedle ngawo Yeah. bengabe sabacabangela abantu bakaNkuluNkulu ukuthi lento le ukuthi sisize abantu bakaNkuluNkulu ngokweqiniso ngalenkathi ulidla uyabona ukuthi hayi ngeke ngiyalidla yebo igobongo kodwa abalento abakhuluma abantu abadala nikhumbule ngishilo ekuqaleni balalela ukuthi igobongo lisizwa ukuthi basukuma abantu abadala basondele bakhulume basho lento ekubona ngoba uma ufika uzohlolelwa kuzovela ukuthi wena unesimo sabantu abadala kokunye vele usukunazi izimpawu eziningi sezenzeka kuwena amaphupho yonke into so igobongo lizocacisa lizokusiza ukuthi abasondele phela bezokhuluma besho abakufunayo so awukwazi ukuthi ungathi ukuyigobongo udle izinkamba sekuphelile lapho seyakubhalela sekufanele uphothule njalo kodwa akukho lutho ayikho inqubekela phambili akube inqubekela phambili kungenzeka ukuthi inqubekela phambili ngahlukana kabili kungabe inqubekela phambili ukuthi bayeza bona bazokhuluma nawe enye inqubekela phambili ziyakhanya nje izinto omunye hayi nanokuthi bayeza bazoveza omabhayi bazokwenza njani uzobona ngokuthi iqaqeka izinto nje ziyakhanya izinto isemsebenzini ubona iqaqeka izinto kunezinto ebeyivimbile ubona zisuka endleleni yakho okunye uthola ukuthi bekufanele ngabe uthola ipromotion emsebenzini kodwa wazi ukuthi kuvele kube khona isiphithiphithi esenzakalayo ubona yonke leyo nto isiyavuleleka nasemndenini ubona kukhona izinto ezivulelekayo nakubona abantwana bekuthi umama uzele ubona abantwana ukuze kuthiwa umntwana kade efuna umsebenzi sekuthola umsebenzi kuqaqeke nje izinto kube yilokho nje ubona kube kushintsha impilo ngale kokuthi baze mhlawumbe bona beze beyiveze kakhulu bese bekhulume kuwena so igobongo ke like lihambe kanjalo empilweni yomuntu liqaqa izinto eziningi ebezivalekile bayajabula ukuthi abasadli egazini kwena usubabekela izinkamba badla kuzona ubanika amandla uyabakhuphula abantu abadala mhlawumbe nawe ke mbukele ekhaya la kwi Blaqlife TV uhleli unethezekile ubuka le broadcast yethu la sithi khona impande zama-Afrika ungaphuthelwa ke hamba usubscribe ukwazi ukuthola le video ukwazi ukubuka ukwazi na ukufunda ukwazi na ukukhula ungadlala abantu ekhona uMakhosi uKhathi ngoba kubonakala sengazi ukuthi kuningi esokufunda namhlanje kakhulukazi ngegobongo nangokunye akasidluleke Makhosi sibheke ukuthi ke igobongo lona linamthelela muni ekuthenini umuntu akwazi ukuhlunga ukuthi uhlobo luni ledlozi limngenayo kulula kakhulu lokho igobongo ilona elihluke ngokuthi ngalenkathi bevele uyavela bekuthi ugogo ofuna ukuthi uhambe indlela ethile angithi lesikhathi phela ezolokho evela ugogo uthulele kuvela ugogo uthi ngelinye ilanga abanye kakubi mhlambe isimo sika gogo kuphethe ukuthi ugogo kuphela ngelinye ilanga kuzovela ngisho izinto ezikhalelekayo kwakhona emndenini mhlambe kunabantwana abahamba bese bancane bangagcinelwa izinto zabo mhlambe obungazi kwawena ukuthi kunabantwana abahamba bebancane abadinga ukuthi mhlambe belungiselwe izinto zabo igobongo lisiza endleleni nje likhanyisa konke lokho naloke idlozi ila othola khona ukuthi inkambo yakho ithini uyakhumbula ukuthi ngishilo eqase uze uqhubekele ekubeni yithwasa noma ekubeni isangoma bona bazoveza khona lapho uzovela lomkhulu uzovela logogo futhi nayo ozolokho evelile ugogo ukuthi kuukuthi mhlawumbe uzovela akuvezela ukuthi ugqoke imnazaretha indlela yakhe kanjani azagcine esondela azakhuluma mhlawumbe umkhulu kokunya kubi umuntu oyedwa kuyenzeka ukuthi kube mhlawumbe ngelinhlanga umkhulu ngelinhlanga ubone ngelinhlanga kuvela isalukwazi sikhuluma uma ngabe uxhumene kakhulu nabazali uyakwazi ngelinhlanga ukuthi uyaxoxa azi ngiphuphe ugogo kanje athi umuzi umzali ethi hayi usibani loyo onkusho ukuthi ke mengabe futhi usukhona entwaseni ingakho entwaseni kube ukuthi izinkamba zasentwaseni azimisela ukuthi umisela umuntu oyedwa ugogo yedwa fanele uzidlele ngisho amakhehla izalukwazi amakhehla ngoba labantu laba ukwazi ukubahlukanisa phakathi ingakho ke kube ukuthi ke igobongo lona lumhlahlandlela elikusizayo ukuthi kubonakala ukuthi wena inkambo yakho ikubi ngoba okunye ebengakuvezanga ukuthi igobongo kuyenzeka umuntu uthi ubumfaka kulona kanti baphuthuma bajaha ukuthi wena iye inkambeni lezi zedlozi uqobo lwazo uzothi usaqala usathi uyalidla igobongo bafike bathi asisafuni thina la sifuna ukudla enkulu kokunye bazovele befike nje bakutshengise ilento ishoba labo
bakutshengise ukukhamba lwabo bakuvezela ukuthi thina sisiyabonga ngala sifuna thina inkambo ehambayo eqhubekela la. Ngeke ngakuzwa Makhosi uchaza mhlambe sesigoqa uveza ukuthi kukhona idlozi elibi kukhona elihle. Mhlambe kusuke kwenze njani mase ithola kuleso simo uthi ungenwa abantu kodwa manje xubene nalabo abangadingeki nabadingakala. Angithi ke ubungabe unesimo sabantu abadala banombela bonke ke phela uthola ukuthi abanye ababevele bephatha nezikhwama ezimbi abanye bahamba benze nokubi emndenini abazange beze bekwazi ukuthi bakuhlambulule lokho so kunamathela nabenza okubi abanye ababe nomona ngalenkathi laba abanye besebenza nawe bekuvezela izinto abakuvezelana napa laba bayavimba nabo ngoba nabo banamathela lokho kusiza kakhulu ukuthi umuntu ake athole nempande ezomsiza ukuthi ahlunge idlozi lihlunge ukuthi laba phela balokho bephazamisa bevimba abahamba benza izinto ezimbi abangaze beze benamathele kuwena beze bekuphathise nezikhwama zokuthi usuthola izikhwama zokwenza okubi ngoba kukhona laba beze abeza kabi kuwena. Ake siye straight Makhosi siyobheka ukuthi ke uMakhosi ngokwakhe ngendlela asebenza ngayo makukhulunywa ngokugeza abantu kukhulunywa ngokulapha abantu mhlawumbe abanye ubahlolela nje ngoba uke waveza ukuthi uyahlola inhlobo ohlola ngazo umuntu uyamhlolela khona umhlolele ngekho zimi kanjani. Umuntu ke ngiyamhlolela mina esigodlweni abantu bayeza esigodlweni ngibahlolele esigodlweni futhi umuntu ngiyakwazi ukuthi ngimhlolele ngevideo call hayi ukuthi ke ngigcina lapha ya esigodlweni kuphela noma ke okwe video call ke kuhlukile ngenxa yesikhathi ukuthi kube isikhathi esithanda ukuba late futhi ke asinkanti kakhulu kuyona ngihlala nje odabeni bese kuba yilokho uma ufuna ukuqhubeka ungiyeza esigodlweni sizoqhubeka nodaba ke lolo olivelile ngawe. Asibanikeze inombolo Makhosi atholakala kuzona nendawo atholakala kuyona nezinsuku futhi ukuze bekwazi abantu ukuxhuma eduze Makhosi. Okay njoba bengishilo ke balalele emakhaya ukuthi mina ngitholakala khona la isigodlo sami sikhona la eNewland eHillgrove mengabe izikhathi engisebenza ngazo bengabe ufuna ukuthi uze esigodlweni sami ngisebenza ngoba ngisebenza kabili ngisebenza namlungu ngisebenza nje kusukela ngo3 kusukela ngolesihlanu kuya kusukela umsombuluko kuya kolesihlanu ngisebenza ngo3 kuyoze kushaye u6 ntambama bese kuthi ke ngomgqibelo ngiqale ke ekseni sihambe siye emanzini nalabo suye sikuzofanele siye emanzini nabo bese ke ngibuya lapho ngiyaqhubeka nomsebenzi kuyoze kushaya u6 ngesonto ke balaleli ngiye ngibeke nokuthi abantu ke phela nabo ke abantu abadala abahlekimile phela khona babekhonza nabo izithunywa kuba isikhathi sokuthi ke kube khona kuya enkonzweni bese ke kusukela ngo1 kuze kushaya u6. Inombolo engitholakala kuyona ithi 067 ithi 8499 647. Ayiphinde Makhosi. Inombolo engitholakala kuyona ithi 067 8499 647. Mawuthi ke khona ongakutholanga kahle ekhaya ungayishayela le number usizokwazi ukusondela eduze kaMakhosi uthole okuningi ofuna ukukwazi nofuna ukucaciseleka ngakho ungakhohlwa ke ucacisele kuMakhosi ukuthi phakathi nezinsuku uyakwazi ukuhlolela abantu ngevideo call kodwa ke isikhathi kuba u6 kuya 6:30 uyacela futhi ukuthi abantu bengankanti kakhulu kuma video call bazama ukuthi bashothe into zabo zibencane 5 minutes mkhulu uma umuntu ehlolelwa ngevideo call ukuze kuzosizakala nabanye njengoba ku 30 minutes. Sibonga kakhulu emakhaya ku Blaqlife TV sithemba ukuthi nonke nifundile nizosukuma nithathele lithuba ningadlala abantu ekhona uMakhosi uKhathi enilindile. Nisale kahle.